bathukhumala umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi nesizulu Kulukudu khalatha sengikhona sengiphakathi kuyona channel yakhe hamba phambili ngezo mina ngifeze kuntuthungu wakhumalo bathi ilas bona makumade mhlaba emawuthi usemusha like kanza cela ukuthi uqinisekise ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke bafethu wayengumsakazo Ukhozi FM ungeze emchunu lapha usevele wadalula amaqiniso ngokhathi umfo ngowazi wakhulu ngelikatshatha lapha khona iclip esisabalele enkundleni zokuxhumana la umsakazo Ukhozi FM ungizwe emchunu lapha edalula amahlazo ngakufica ukhathide ngoba engathi ebaqala ukuhlangana lapha emsakazweni kule clip ukhuluma indaba ukuthi ukhathide wamfica lapha engakazalala ngisho nanomuntu wesifazane ngoba ezigcinela lapha ukuthi umthetho wesonto awuvumi kuningi nje akukhulumile lapha nathole khona uDumsani Gobo amasathma ukuthi uyena owenza ukuthi ukhathide agcina azephilele impilo ayiphila njengamanje kodwa ngale ukukhuluma kakhulu ngake ngikuzisele clip uzwele wena ngikhohlwa subscribe nokulike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke nibe nosuku olumnandi ngithanda ngifuna ukuthi mina ekhona emsakazo yisi ifaka ukuthi hayi sibheke xa siyathaya njalo mangabe mfethu empambanweni zimgwaqo ashumayela athi abantu abahambe abathuthi bonke abantu abashiya yonke into baye kwaJesu yabona Yabona mthini yabona ufuna ngagcina ngokushumayela nje eshumayela ngisho ku staff meeting eshumayela ngisho yonke indawo ngisho on air ayikho inkulumo yakhe ehamba engayiquote iBhayibheli yabona mthini awuda namhlanje bonke labo bantu usebafuka abakhahlaza lapho kuyile manje ulanga kuthina manje shembe alabacimane so manje into eyenzakalayo ufika mayenza kanjalo ukhathide mina ngimfica ngendlela abeqotho ngayo ukhathide ngimfica ukhathide mina engakaze mawusikhuluma ngensizwe nje ngifesa ngigcanye emsazweni ngifuna ukhathide ngakambathi ngisho umbatha nale nto ngendlela ayiqotho ngayo ethula inde ukuthi azashati yabona ngendlela ayiqotho leyo nto le angiyigxeki ibiyinhle lento leyo kodwa manje yabhayizisa amamva kodwa wayelandela umthetho wenkolo umuntu owona ukhathide ngobe ukhathide mhlawumbe namhlanje ngabe usayiphethe kahle ukhathide bafowethu noma mhlawumbe ngabe noma esala kuhlanganisa u40 abe mayishado ukhathide ngobe umuntu wasonela ukhathide ngobe onesono onesono wasonela ukhathide ngobe uthi umthandi khoba umfundisa intombi